Jelena Ardeljan, istoričar umetnosti. Osmislili ste projekat poznavanje vizualne kulture Balkana i 2001. Evropska komisija omogućila je da konkurišete tim projektom koji podrazumeva rad na reformi nastave. Pretpostavljam da je Odeljenje istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu najspremnije za promene i za izlazak iz letargije. Zašto je obrazovanje uopšte važno za zemlju u tranziciji kao što je Srbija? Zašto mora da se menja? Zaista je tačno da je Odeljenje za istoriju umetnosti, ako smijem da kažem, prvo u stvari od svih odeljenja na Filozofskom fakultetu započelo sa pravom reformom nastave koja je potpuno u skladu sa normama Bolonjske deklaracije i to naročito zahvaljujući tome što smo se uključili u rad na jednom velikom međunarodnom projektu koji podrazumeva saradnju sa 5 univerziteta iz Austrije, iz Grčke, iz Makedonije i iz Srbije i još sa učešćem jednog stranog eksperta iz Bugarske i koji podrazumeva reformu postojećih kurseva na Odeljenju za istoriju umetnosti i uključivanje novog kursa, do sada u toj formi nepoznatog u našem kurikulumu, a to je poznavanje vizualne kulture Balkana. Mi na tome radimo evo već 3. godinu, sada privodimo kraju rad na tom posebnom kursu i od sledeće školske godine se nadamo da će to biti sastavni deo u stvari kao jedna vrsta izbornog kursa na dodiplomskim, znači na osnovnim, a kasnije i na postdiplomskim studijama i smatramo da ćemo na taj način, dakle ne samo našim studentima da predstavimo jednu novu vizuru, jedan novi način gledanja na tradiciju i na nasleđe, na umetničko nasleđe ovoga regiona, već da ćemo moći, opet zahvaljujući ne samo tom, nego i drugim projektima međunarodne razmene koji se sve više i više razvijaju kod nas, kao što je, na primjer, CEPUS program, koji je između ostalog zasnovan na toj nekoj međudržavnoj saradnji zemalja iz jugoistočne i centralne Evrope. Dakle, da ćemo zahvaljujući takvim projektima moći da privučemo studente iz stranih zemalja koji bi bili zainteresovani da čuju nešto o kulturnom nasleđu, o umetničkom nasleđu Balkana i da onda u Beogradu, baš kao važnom centru ove regije, slušaju nastavu na tu temu. Do kakvog ste zaključka došli? Da li postoje specifičnosti Balkana ili se radi samo o lokalnoj interpretaciji univerzalnih vrednosti? Uvek se zapravo radi o lokalnoj interpretaciji nekih univerzalnih obrazaca. Jedino što se onda uzima kao specifičnost tog nekog mikroregiona, da li je u pitanju Balkan ili neki drugi region, jeste ono što daje posebnu boju, a to je to neko lokalno nasleđe i lokalni uslovi koji diktiraju u stvari način na koji će ti univerzalni obrazci biti prihvaćeni, do koje mere, kako će biti uklopljeni u postojeće slojeve tradicije koji su, dakle, tu već zatečeni u trenutku kada se neki opet univerzalni obrazac ponovo uklapa u već postojeći sistem i taj način prihvatanja možda tih obrazaca je ono što daje posebnost jednoj određenoj sredini, pa tako i balkanskoj sredini, ali ono što naravno balkansku sredinu čini sasvim posebno u okviru šire evropske konotacije, šire evropske regije, jeste zapravo ta njena, dakle, multikulturalnost, multikonfesionalnost i činjenica da se na ovom regionu kultura prati i kulturno nasleđe prati u kontinuitetu, dakle, od preistorijskih vremena do danas i da se možda eventualno mogu uspostaviti neke linije kontinuiteta između čak nekih prehistorijskih, na primjer, neolitskih obrazaca, možda ponašanja i neolitskih obrazaca kulture, pa zatim se oni prate upravo kroz one slojeve tih nekih paganskih običaja i tih religioznih običaja i rituala koji postoje ispod onog nanosa monoteističkih religija koje su kasnije došle, pa sve do današnjih dana, a to se ogleda konkretno i danas čak u nekim ritualima koji su vezani za posmrtne i pogrebne običaje, pa i na taj način možemo to da pratimo. Ali s druge strane pratimo opet prihvatanje talase prihvatanja obrazaca i modela iz velikih evropskih centara, na primjer u periodu od 18. veka pa nadalje kroz 19. i 20. vek pa sve do danas i neku posebnu interpretaciju tih obrazaca u našoj sredini, upravo u tom nekom dinamičkom odnosu između, dakle, te stare arhe tradicije i tih nekih novih modela koji se stalno u stvari pojavljuju i to čini tu zanimljivu dinamiku balkanske kulture od pamtiveka pa do danas.
Biblioteka, Odeljenje za istoriju umetnosti i soba 413 su nezaobilazne stanice u pripremi nastave na Odeljenju za istoriju umetnosti. U sobi 413 se obavljaju pripreme za nastavu koja se radi po reformisanom programu. Tu skeniramo i pravimo baze podataka i vizualne tezauruse koji nam onda služe u nastavi i u ispitivanju studenta. Vaša magistarska teza i knjiga Srednjovekovni nadgrobni spomenici u oblasti rasa je o našim paganskim običajima. Zaključak je i taj da stvari moraju da se posmatraju ne samo na osnovu onoga što je očigledno sa stanovišta zvanične umetnosti, već postoje različiti tokovi. Kako lomiti oficijalni metodološki kalup doći do naše suštine? Moja magistarska teza je zapravo zamišljena bila tako da obuhvata prvenstveno terenska istraživanja u oblasti starog rasa, da bi se na osnovu jednog širokog materijala koji se tamo prikupio pristupilo analiziranju tog materijala bez u stvari predubeđenja na koji način taj materijal treba tumačiti, dakle u samom startu, ali se nametnula činjenica da, iako ti spomenici pripadaju našoj srednjovekovnoj kulturi, dakle oni se datiraju u period između 14. i kraja 17. veka, dakle u vreme kada je već uveliko hristijanizacija i odavno završena, da se one zapravo ne mogu tumačiti ako se u obzir ne uzme taj element i taj stratum koji je uvek u stvari postojao ispod svih tih monoteističkih religija, taj neki arhetipski stratum, taj stratum koji u stvari pripada nekim paganskim verovanjima i običajima. U našem slučaju to su dakle neka stara slovenska verovanja koja su vezana za kult smrti i u stvari kult predaka. Dakle da sam materijal je nametnuo jedno metodološko gledište koje je jedno stanovište, jedan pristup koji je bio u stvari interdisciplinaran i koje je pored moje osnovne struke, dakle istorije umetnosti, obuhvatao ono što su dostignuća arheologije, naravno istorije kulture prvenstveno, zatim istorije religije takođe, ali i antropologije i etnologije. U poslednje vreme jedna grupa nas, uglavnom sa Filozofskog fakulteta i Srpske akademije nauka i umetnosti, angažovani smo na projektu koji se tiče proučavanja privatnog života kod Srba. Dakle, proširujemo te vidike i lomimo te neke tradicionalne kalupe, jer prosto ne samo zato što je to diktat savremene nauke i zato što se mi i kao nova generacija, ljudi koji se bavi strukom, dakle, informišemo na osnovu jedne literature koja dolazi iz inostranstva, dakle ne samo odavde, iz naše sredine, već zato što prosto sam materijal koji mi proučavamo nam diktira da se stvari moraju posmatrati ne samo iz vizure oficijalne, kada je reč o istoriji umetnosti, ne samo iz vizure oficijalne kulture, već i iz vizure onoga što Georges Duby savršeno naziva, dakle, tom nekom tajnovitom i bujnom raznolikošću koju u stvari ta oficijalna kultura često zaklanja. Na Kalemegdanu je sačuvan jedan od takvih nadgrobnih spomenika srednjovekovnih o kojima sam i ja između ostalog pisala.
Radili ste istraživački projekat Hrišćanstvo na Balkanu, crkvena organizacija, sakralna umetnost i duhovni život od srednjeg do 17. veka. Šta je prestonica, grad kroz ideološko-teološku priču? Pojem prestonice prvenstveno treba posmatrati kao funkciju, a ne kao lokus. Dakle, kroz tu ideološko-teološku priču, prestonica je zapravo ono mesto koje je po promisli Božijoj, dakle, Bogom izabrano i Bogom čuvano mesto. Dakle, ono mesto zapravo koje na izvestan način predstavlja sublimaciju vremena i prostora. Dakle, ono mesto na kome se sustiču prošlost, sadašnjost i budućnost i ono mesto u stvari koje će odigrati ključnu ulogu u ostvarivanju eskatološke stvarnosti koja je krajnji cilj prema i krajnji ishod istorije prema hrišćanskom shvatanju istorije. Činjenica da je jedan grad postao prestonica, to jeste da ima tu funkciju, upravo govori o tome da je to mesto koje je u tom trenutku, dakle, od Boga izabrano da bude ono mesto koje će uživati zaštitu, dakle, iz najviših sfera i koje će odigrati tu ključnu ulogu u istorijskom procesu, ali gledano sa stanovišta hrišćanskog koncepta istorije, dakle, ka njenom putu ka ostvarivanju eskatološke stvarnosti, to jest na njenom putu ka konačnom drugom dolesku Hristovom, ka konačnom ostvarivanju, dakle, spajanja praktično carstva zemaljskog i carstva nebeskog. Kako je došlo do mutiranja naše tradicije? Zašto novokomponovano ima oreol nacionalnog? Po mom mišljenju to je došlo iz jednog prostog razloga, a to je neznanje, neobrazovanost i neznanje. Upravo zato je, između ostalog, neophodno pravilno obrazovanje i konstantno obrazovanje ljudi, jer velike su mogućnosti da kada neobrazovani ljudi koji nisu upućeni u prave suštine takvih značajnih fenomena kao što su nacionalno nasleđe, kada krenu oni da to interpretiraju, to redovno završi u nekoj potpuno desetoj interpretaciji od onoga što bi to trebalo da bude i završi zapravo u zloupotrebi. A takve zloupotrebe na nesreću našu rađaju velike, možemo čak i da kažemo i strašne zločine, zato što u krajnjem ishodu, dakle, neznanje produkuje strah, strah produkuje mržnju, a mržnja produkuje zločine. Prema tome, osnovni ključ za sprečavanje takve zloupotrebe nacionalnog nasleđa jeste obrazovanje i saznanje o tome šta su zapravo pravi koreni neke nacionalne kulture i da li uopšte možemo da govorimo isključivo o nekim nacionalnim kulturama, da ne uzimamo u obzir njihovu komunikaciju sa drugim kulturama, dakle, da li izolovano možemo da posmatramo svoju kulturu bez ikakve komunikacije sa drugim kulturama, što je u našem slučaju na nesreću bilo tako i što je rezultiralo jednim potpunim udaljavanjem zapravo od onoga što čini osnovu i naše nacionalne kulture. To je u stvari jedan konstantan dijalog između njenih različitih činilaca. U doba despota Stefana Lazarevića prestonički program Beograda formulisan je po tada važećim univerzalnim obrascima. Odrastali ste u Kairu, išli ste u američku školu, učili ste grčki i istraživali ste srpske rukopise u Grčkoj patrijaršiji u Jerusalimu, a vezani ste i za jevrejsku tradiciju preko svoga dede profesora hebrejskog na Teološkom fakultetu.
bavite se odnosom Vizantije i Zapada. Zbog ovih dodira sa drugim kulturama, pretpostavljam da osjećate i naš identitet autentičniji. Kakvi smo mi u drugoj sredini? Na koji način komuniciramo sa drugima? Ta otvorenost i spremnost da se drugi prihvati onakav kakav jeste je ono što je u stvari pravi put za svaku komunikaciju, pa i komunikaciju između kultura. Naši ljudi u inostranstvu, to je moj utisak, dakle, u stvari veoma dobro komuniciraju kada su u inostranstvu, jer onda valjda to nekako prirodno shvate i prirodno razumeju tog drugog i ja znam prema svojim prijateljima sa kojima sam živela, na primjer, i odrastala u Kairu, da nikada nije bio nikakav problem u komunikaciji između nas i onih drugih. Dakle, mi smo uvijek bili deo jedne celine, uvijek smo u toj školi funkcionisali jako dobro, ali problem je kada ljudi koji žive ovde i koji nemaju kontakta sa tim drugim, kada su izolovani, oni prosto izgube repere i onda zato teže komuniciraju sa drugima i sa drugim kulturama. Znači, poenta je u stalnom kontaktu sa nekim ko je drugi, ko je različit. Poenta je u tome da se čovek stalno uči, da razume onog drugog, da ga prihvati onako kakav on jeste. U mom slučaju, putovanja su život i tu se ja nadovezujem na srednjovekovni koncept homo viatora. Živjeli ste na Novom Beogradu, u jednoj mikrosredini u kojoj se dešavaju različiti uticaji. Imamo li mi svest o nama samima? Možda preterujemo da smo mnogo važniji svetu nego što stvarno jesmo? Da, mi zaista preterujemo u tome, mi zaista imamo previsoko ili prenisko mišljenje sami o sebi, ali mislim u svakom slučaju prilično neizbalansirano i prilično nerealno. Ali eto, možda će ljudi naše generacije uspeti da to malo dovedu u red. Eto, na primjer, neki od njih, svi smo mi zajedno, dakle, rasli tu na Novobeogradskom pesku, išli zajedno u obdanište u školu. Ja sam, na primjer, išla u razred u osnovnoj školi Marko Orašković sa sadašnjim ministrom financija Mlađanom Dinkićem, zatim sa rabinom Isakom Asijelom, zatim sa Đorđem Davidom, pevačom i brojnim drugim ljudima. U našu školu išao i Sale Đorđević i svi su oni nekim svojim putevima krenuli dalje u svet i formirajući sebe istovremeno formirali i svest o nama kao jednom kolektivnom, da kažem, entitetu, ali kažem, možda će ta naša generacija uspeti da te naše pomalo nerealne, neizbalansirane predstave o nekom našem mestu, u nekom širem okruženju da dovede u red i da dovede u neku realnu meru. Naš problem, generalno govoreći, je u stvari naša iskompleksiranost. Dakle, mi imamo ili kompleks više vrednosti ili kompleks niže vrednosti. Ali ako se pogledamo, dakle, u ogledalu i ako sami sebe spoznamo, ako naučimo nešto o sebi, ako shvatimo kakvi su drugi i ako ne idemo sa predubeđenjima, nismo sa predubeđenjima krenuli u svet i sa već formiranim, u stvari, slikama na koje mi onda samo gledamo kako ćemo da prosto ih smestimo u naše repere i naše okvire. Dakle, ako slobodno posmatramo stvari, onda je možda to neki put da nađemo
neko naše realno mesto u celoj toj priči, ali ceo taj posao zahteva veoma mnogo truda, veoma mnogo inteligencije, ali one kreativne inteligencije, jednog kreativnog odnosa prema sebi, prema svojoj tradiciji, prema samom sebi, zahteva i emotivnu inteligenciju u stvari. Zahteva to da mi sebe volimo, da naučimo sebe da volimo onakvim kakvim mi zapravo jesmo. Jer kad budemo sebe zavoleli, onda ćemo i druge bolje da razumemo i druge ćemo umeti da volimo. Moje sećanje vezana za Novi Beograd, vezana su i za te neki najraniji period odrastanja i zaista su potpuno obojena, doduše sada možda već i iz ove daleke vremenske perspektive, nekim divnim osjećanjima i naročito se sa ljubavlju u stvari sećam tog nekog perioda kada su nas vaspitačice Verica i Savka, naročito ta starija Savka koja je bila autoritet za sve nas, koja inače i sama bila žena narodni heroj, vodila, na primjer, maršovim korakom od Novobeogradskog kineskog zida skroz do Bežanijske kose. Sad iz današnje perspektive to može da izgleda strašno, čak bi neko rekao, pa Bože, ta žena je stvarno mučila tu decu. Međutim, upravo takav jedan odnos prema deci, dakle uvažavanje dece kao malih ljudi, kao ljudi koji su sposobni da ostvare nešto, za nas je to bila velika stvar. Mi smo sa ponosom posle pričali kako smo išli skroz od kineskog zida do Bežanijske kose. Takve neke stvari, ako čovjek ponese iz nekog najranijeg perioda svog života i ako se na taj način formira, onda mislim da ima šanse da u budućnosti i sebe ozbiljno shvati i da druge ozbiljno shvati i da radeći na sebi u stvari na izvestan način pomaže i drugima. Vaša privatna moda. Dragana Ognjenović.